Don't get me wrong, ne? Yazi ngisihlalele la kwa Rich Uncle uyamazi umalume wethu isikhathi sakhe sihleli kwakhe usibizile thina abantu abaimportant. Ngihleli noNkoda la ngibhizi ngasibuza ukuthi le ama-rap bayenzeni le ibhizi kikhingi idoko hey cats kikhingi idoko ile mfethu bakwenzeni ama-rap wena ulokuthi uking Nkoda tate ukasihlala ukhanye kikhingi idoko cats ngicrowneng kikhingi idoko ngithi mfethu uyinkosi yakuphi mfethu mangiloko ngithi ngimamelela kunabantu ingrase egate kwa Rich Uncle ngithi hey abobani la kwa Uncle hey Nkoda hey Nkoda ngithi etek awuhlale kancane wena king ngithi clap segate mangithi claps ile keeper le yazami ngithi hey nifunani nina angikahambi mathaye sifuna lo Nkoda azokhaba le gold le ngilibona ukuthi lingene kanjani itaki intwana kanye uNkoda uzokuvathela uNkoda athi so besithi sicela uNkoda azokhaba futhi lekholela lingene ngespeed akilibona ngithi oyavuma manje lingene ngespeed athi hayi ubhizi la nayo uNkoda kikhingi idoko ngicrowdeke ngithi uNkoda ube kancane uzosibulalisa kalezi yabona licide kanjani athi hayi akisabi kikhingi ngithi kodwa ube kancane mfethu ngithe bachets anihambeni noyeza ukuthi ukucala ezinye izinto la nabo my friend bayogcina baxoshwa la ngenxa yenu anihambeni uNkoda uzonivathela futhi anihambeni tu ngisho ngibamba lelo ngithi ngicrowd echat kikhingi ngithi kodwa ube kancane mfethu uzosibulalisa ngabantu